ku kibuga cy'imirwano turahageze ko bisanzwe turamenyeranye, ntabwo nimba uri umushyitsi kora subscribe, ariko ku kibuga cy'imirwano abakunzi bacu ntabwo M23 ishobora gutsinda habe na rimwe, ntabwo bizabaho, ahubwo ndabona ngo ninde uzabakira. Ni Congo, ni Uganda, kuko gutsindwa ko biri imbere yabo, biri ku isahani, bagomba gutsindwa. Ntacyo wanyumvisha ngewe nk'umusesenguzi umbwira ngo M23 izatsinda, ntabwo bibaho. Nabo rwabo ni umwiryane, nanga Makenga ni umwiryane, ntabwo bishobora kubaho. Ahubwo ndi kwibaza ngo ni ibihe bihugu bizabakira? Ni ibihe bizakira Makenga nanga n'ingabo ze? Kuko urugamba rwo bamaze gutsindwa, nawe ngira ngo urabyemera, bamaze gutsindwa, bamaze nuko nyine hari ubutera ushuma, ariko nyamabwira Bukavu, Goma, Uvira byose tumbe mu maboko y'abarundi, bagashyikiriza FARDC, kayoborera igihugu cyabo. Ariko byo ubu magingo yangaya Uburundi bwo buri kugarura amahoro, nibyo barimo kugarura amahoro. Rero ahantu tuganira, ahantu akenshi duhura n'intambara zitandukanye. Wowe uri Kigarasha, wowe uri Interahamwe, wowe uri Exfare, urumva ko no gufungwa kwanjye kuri hafi. Iyo umuntu akwise Interahamwe ahakwita FDLR, no gufunga urumva babiri hafi. Mubyumve neza, Interahamwe, FDLR, no gupfa babiri hafi. Kuko abo ni abantu bisha abantu, ni abantu barwanya leta y'u Rwanda, abo ni abanzi b'u Rwanda. So wowe rero gupfa kwawe babiri hafi. Iyo umuntu abikwise avuga ati wowe uri Interahamwe yisha abantu, yarabyemeye, wemereye gupfa. Undi akavuga ati wowe uri FDLR barwanya u Rwanda, ugomba gupfa. So rero urakoti ngende inyuma y'u Burundi cyandi inyuma ya Congo, ngende si inyuma ya Congo, ndi inyuma y'u Burundi. Bati ngewe nshobora no gupfa, uko amazina bakwisuye yumva. Ariko ikingezi nuko akazi ubu karimo neza. Ninde muntu uzakira M23 yatsinzweyo ahantu hose amasasu yayiburanye? Ninde muntu uzayakira? Mumbwire ngo nuyu nuwuhe? Magingo aravuga ati ntawe, ni kugiye kumbwira ntawe uzayakira. Ari he? Yatsinzwe Bukavu, yatsinzwe Uvira, intambara abarundi bo bakamejeje, yamaze gutsindwa. So hose hari intambara, mubaza abantu. Uvira hari intambara, Bukavu hari intambara, Goma hari intambara. Nuvuga ngo ahantu hose hari risasi ni risasi. Tunaeleza kwamba nani mwenye atachukua M23. So mbere bahungiye Uganda, mbere bahungira n'ahandi. Wanyarwanda watachukua M23, abanyarwanda bazakira M23, abakongomani bazahungira, cyangwa Gisegeti azabakira? Umusubize. Aha ni wowe mpaye umupira ukambwiza ukuri, bari gutsindwa, abarundi babirukanye. Tumva ngo hoya kujya mu ishyamba, mu gahuru cyangwa muri hoteli ugakora disikuru, bitandukanye no kuba ufite amadaraka. Bukavu yose yamaze kugotwa. Ndababaza rero, ninde muntu uzakira M23 mu gutsindwa kwayo? N'u Rwanda hoye
ni Kongo hoya Kongo bazanye imishyikirano ni ugufungwa ni ukwakira ibihano uranyumva bakabafunga ni ukujya muri Uganda hoya niho bavuye ndi kwibaza M23 yajyahe yamaze gutsindwa ntabyo ubona wowe uraho gusuri ku kirondwe inka bayibaze kera ndi kubaza ngo M23 irajyahe babaza iremera gushyira intwaro hasi iremera kwenjoyingana n'ingabo za Kongo iremera kugenda abakurikiranwa ibyaha abikurikiranwa urambwira ngo hoya iremera kurwana yatsinzwe ngiye mvuga gahoro kugira ngo wumve cyane M23 iraganahe bayitangatanze quelque part chini yuru ju shimu no mu mwobo hose bayitangatanze irajyahe Uvira yatangatanzwe mwabyumvishije Bukavu yo n'umuriro mwabyumvishije Goma yo ni ibintu bisanzwe yo yamaze gufungwa kera hose M23 irahungira tuvuga amakuru aza ukazana ibyawe by'ukufana cyangwa by'ukuri umunyamoko cyangwa uturere ushaka kumfunga birumva ushaka kumfunga ariko iyo tuvuga ibintu byo muri Kongo kuki wafunga uvuga ibyo muri Kongo turi mu Rwanda kuki wafunga question ese u Rwanda uraho ubuhunzi M23 u Rwanda rwabikunga u Rwanda uraho ubuhunzi abaturage birumvikana nabangantege nkeya ariko M23 irahungira u Rwanda nta buhunzi bwa M23 ni ubyumva Uganda nta buhunzi bwa M23 iraguma mu birunga ubutsino kwayo yatsinzwe we ntabyo ubona wo yatsinzwe none M23 iraganahe subiza ahantu watege iraganahe isasu riri hejuru urabona nta ngabo M23 yarwanisha imyaka 3 ifite nkaye nta ngabo yarwanisha imyaka 4 ntabyo niyo wateninga uyu munsi gashyira ku rugamba baragutoroka kuko byagenze ubushize none ndi kwibaza M23 iraganahe nawe nshuti yego cyangwa hoye nyine mbwira iraganahe subiza iraganahe nawe ntaho ubona nawe ubwawe ntaho ubona iragana mu bibazo ahubwo hizabona ubuhungiro abayicumbikira imbunda ntazo amasasu ntayo icyakura ntacyo irarwana iki rero ahantu niho hantu uzasanga hari abafana baba bari i Burundi hari abafana bari muri Kongo bagutuka wowe urapfuye mfanya he gupfa nawe uzapfa n'Imana bivuze n'uzakwishira bazapfa n'uzapfa bazapfa abantu ariko ngewe simbona icyerekezo cya M23 umurundi yivanzemo ntabwo bibaho umurundi yivanze ntibibaho subscribe comment like share bye